Kubor nakaslab jong udawsan hima. Kajing sangit kikali benkamai na kiwai ki distrik Shanong Bak Shillong. Kalabu jing menta saya kinong rep. Nyamar utempeu ubadai ban kaitno banedi sayaw syahat ula sakut halaki jong kisnong. Namar kajing bom kamai kikali. Kumta uba pengrup ubadai uwai inorep tempeu na sinong terengah hajan bernihat kebahap hariboy distrik ula penpawi kajing kum inorep tempeu ubadai kapor ban kaitno bandi sayaw. Haswa unkut no kapor. Kumta ula kentui ke sarkar. Makan sim kiano ya kene kajing kebaki nong rep kidang sudep ya kendu baru sisnam nagajing wan uklam coronavirus. Kada bolong ba piin ma ba hakum gani gajing kangan. Se banyak kendu ngi kibreu ki bangin panyarap ngi mla banyak kendu. Baba aru kani ka lockdown kadang suple te. Bat ke ba kan lockdown ada suple nang ong no kadang ya ham kadang kedno dang si arbnai ong no. Tengi hakatu lockdown ong bit la shift nem enggak Syak khang lupa. Kalau sebawan gini ke jingkang kali. Dan kalian ni iba tray iba 11 ni iba nidan di jirat iba hidat bahap sulit mungkin iba nai. Isim isim jenjar pi. Tapi kata kau di sudut mereka sabanwan kalau dah bansuan gini ke isya mati. Nimang kau ikilang bangi persyak mungkin ini distra gini driver. Ini kerjaan ni kita bang ilang bawa. Kan ni kejingkang kalau orang betul masih beteng teh kemudian nimlak syuk bentrai ke kam. Tentang kan jada wajib singnya. Tapi ya tu yang ni fikir tentang kumno in Aisyong. Ngasak nak tengah. Fikir tentang kumno. Macam tu lah pengurus. Tengah kadang seribu hari ni sepok jengka bermi sejan jengka kenapa? Tapi fikir iyo Aisyong. Ni kan straight tu pau. Tempel. Jika long kumno kat sementara kayong tempel. Dia berkena amta. Jadi ban kena gajing ke yo tempel, ngilang sedang ban cuban ngang lagi dan ket kumba live ni. Apakah yo ke sedang haban kiu ban sang lak dia sesilong, boy nak sekena ke khang kali. Saya jip ada day begini kinong khang ki ajing pitwa so ban untuk dap si benayam ki aipor swa. Ni kinong rat ni kamlak pin ban jos ni ban tre kam kloi kam ban kamlak ban pelut mi kini jing de ki hap ban pelut nak makin ki benai. Ini kan jingkang pat bentar long sendet tak long betul accident. Kabak sembuk por. Dan dengan yang ni di Badung, juga injai kena jingrat di bahagian. Dua hap pelut makin ki benai. Tak poin sekali ke jingkang tinggi jinjapi. Ke jingkat pat ke jengah te celong ban kin pelat nak suari ku makin ki benai. Kita bu pasport hamadin pi. Barngil ingkirsan dan jingkiau ke jengini pitor itu tu. Teng-teng ni sabang ni inong red bani lujari bagi zaibat ni ham seding ni inong red. Mana kapor bangi red dan bangin nimyo atau sipia ngap sepelot bet tentu digi live sebenai. Nda dapat minta kapor kes. Poi tu ni ke khang. Long arsya pi yang ni iba rem. Dan bagi kenduk jinga lang namar channel lai sing jengi am ke bemarkhab at ke asam. Ta omdan kali kedantang gawai ke bas. Kawai ke semua. Ni nang ni dan kawai ke kebas tan sulit ni tan silong kan hitam dan kali syuk. Dan maka jingde jengi ni ke mutempau te ubakam lagi de silong. Noi. Ni chane cha asam tu tan det. Komentari ta sukang na silong. Cha asam la supan jiben jid khala supan si pau arpau. Baru setong ni de si kendai pau si pa nyau pau menta tala tang san pau mla de syuk. Masih kan no. Maret kolektor. Hakani ba khang ke silong em pun saji driver. Tingi ade si Pak Prabowo tempo sitam. Tementah pan la khang ke silong, la khang ki driver taksi. Ni hab de nak kumatang arpausan. Arpausan plus tu baikan show plus tu bai ke tikipla. Kami show kan. Long nak ba si jingde ba de polio pi menta tu tempo de kapor balak de ha. Let ter kinong mi kmat jam ni juga bun ha ki ba mi sansan ni sa bare tempo pi ka penus la bun juga mi ke jaga tempo. Unjuk don way bakran ni ke tempo. Nak kata daw pi kim kem ken mau yu tempo ba tempo de ban luj kum hau ni benai. Na bala dangin la ban pelut hi usuhat hi. Tangkata ingat tua ke depan.
Tak boleh sebut. Boleh sebut. Flex pun kira